Amakhosi amakhulu ngiyanamukela kuMakhosi Onke TV. Siyacela manje ufuna ukuthola amavidiyo ni-subscribe, ni-share, ni-like, ni-follow phakathi kweklasi. Mina nganza amathongo. Ngiyanamukela, ngicela ukuqhubeka-ke nganze thongo. Namhlanje ngicela ukukhuluma nge-topic ethinta amakhosi. I think kuzoba amakhosi part 2 because I think nginawo, if I remember correctly, ukuthi nginawo part 1. Yeah, but ngithi angikhulume ngayo namhlanje ukuthi-ke ngithinte leli class leli nganze thongo ngoba ukumuzwa nje osho njalo cha uthinta amakhosi ngoba vele ngibathwe yiwona nami. So amakhosi umkhulu kawahlahluba wachaza kulama video la mawubheka lapha ekhaya ukuthi hey eminye imimoya esinikeza obaba mkhulu abasendulo nawe uyahambelana nabo abalozi vele because umkhulu uyachaza lapha kulama class mawulandela kahle. So amakhosi spirit nganze idlozi umuntu kona ezinye izinto zakhona ziba buhlungu ngoba indlela lemimoya yamakhosi esuke simbathe ngayo sizingane kanje. You'll find umunye umuntu uthola ukuthi njengoba embathwe amakhosi umuntu ogulayo ngokomzimba. Mayithi umuntu ogulayo ngomzimba kuyenzeka uvukelwe yikhanda kakhulu, uvukelwe isiyezi nezifo nje eziningi, but angifuni kakhulu kwizifo because ama-spirit amaningi vele asuke ahamba nazo izifo zakhona zedlozi. So ingake ngeke ngibe specific ukuthi what are those sicknesses la asuke khona ehamba nalamakhosi. Mangiqhubeka ngazomsamo amakhosi spirit amakhosi ngempela kusuke kuyilezi insizwe ezinkulu lezi ezihlala esitulweni sobukhosi njengoba ngangenzile lapha imizekelo la class. So umuntu vele ozophupha ama presidents njengoba ngichazile, uzophupha lama big 5 la njengoba ngichazile ngoba vele kusuke kubukhosi bakini. Manje-ke lobukhosi mabufika noma makulandela noma mawukuthi uphiwe bona, lobukhosi abufani nezangoma. Amakhosi ayila akhuluma nge-authority, asho i-authority ukuthi akube kanje. Awafana laba sekhaya kuyizangoma. Amakhosi akhumbula awathwasi futhi awathwaselwa, awathwaseli amakhosi. Kodwa kunezinto zakhona ezenziwayo. Angifuni ukubaleka kakhulu, ngifuna ukuchaza ukuthi amakhosi they give authority. Ingakho phela akulula ukuthi uthathe into ezokhunywa omunye umuntu noma ezokhunywa umphathi makuthi umuntu ongaphansi komsebenzi. Iyakudina leyo nto mawumuntu oyingane yamakhosi. Uyadineka mawuzotshela umuntu ukuthi yenzani. And mawubheka lento yamakhosi iy'ngane ezi-skillful kakhulu, iy'ngane ezine-experience nento ezingakaze ziyenze. Uthole into uzwa ngathi wakwayenza ungakazi uyenze, and into ilalela kanye noma mangolena lolu hlobo lomuntu olalela kanye, but uma kwayibamba into awusophinde ikuhlule. Futhi mawumbethwe amakhosi ezinye zezinto ukuthi into mawusuthi uyayenza uyenza ngempela yenzeka noma athiwe isimo sakho sosinjani. Mawusuthe nje uyayenza. And enye into nje ukuthi umuntu othanda wena mawumthanda umuntu usukumthanda ngempela, awukwazi ukumpretend umuntu noma athiwa-ke nomuntu obambisene naye noma athiwa abantu bafice endleleni. So when you love a person, you really love a person. You don't have that fakeness ukuthi uzopretend as if awukwazi. And enye into engiyibonayo noma engiyifundile kulo hambo lamakhosi, amakhosi njengoba usuke umbathwe yiwona uba nenkinga when it comes to abantu, ngoba mangithi when it comes to abantu kunabantu uthothi uyahamba empilweni abazwana nawe, then usubona umuntu mhlawumbe akasenzi ngendlela e-right. Mangithi akasenzi ngendlela e-right, mhlawumbe senabanye ney'ngxabano lapha nalapha, abantu nje normal. Then lo muntu lo osukuzwana naye noma ongasazwani naye, mhlawumbe uxabana naye, wambona esezwana nomunye umuntu ekubeni uxabene naye wena lowo muntu loyo,
sophinda aza kuthembe kwawena noma thiwa umngani wakhe. So ngibe kanjani lento, ngithi mina umngani akho asithi unomngani, then njengoba unomngani nalo mngani onayo nomngani wakhe, then wena uxabana nomngani kamngani wakho. Umngani akho lo ngeke usazwana naye ngoba naku sezwana nalo muntu ongazwani naye. Abancengi bayakubona nje ukuthi kena uzwana nomuntu angazwani naye usuyisitha sakhe, bathatha kanjalo. And labantu bacasula ngubala, bacasulwa into engekho amakhosi, into engekho nje, into encane engakuyomcasula kuyoma impilo kancamane kuba impilo yakho okungcono. Bayathanda futhi ukuthi noma kuthiwa kena uyeza wena kuyena, like for instance uzama wena ukumbonisa, like ubonisa umuntu onamakhosi, mhlambe uyamtshela ukuthi u-wrong la nala nala, usuke usuyisusile-ke lapho ngoba umuntu wamakhosi akatshelwa ukuthi u-wrong. Wamtshela ukuthi u-wrong uyoxabana nawe futhi uyokwenza isiqiniseko ukuthi uyaxabana nawe uze ukubone ukuthi ngathi akusahambi kahle la. So kwamakhosi lawo, hhayi ngoba nakusuke kuyini. Bafuthi labantu bamakhosi isikhathi esiningi bahleka mabethanda, mayengathanda kahleki. And mayeqhamuka yena, mayeqhamuka le endaweni noma kuthiwa kuphi, mayeshintshe nje ubuso abantu bayabaleka eduze kwakhe. Ethothi mhlawumbe no hayi uthi ucasi kodwa nje ushintshe ubuso, abantu bayobaleka, akekho umuntu osondela kuwena. Ngisho kwifamily akekho umuntu osondela kuwena. Ngiyangizwa nganzethongo ngoba bathatha indlela, bathatha indawo yabo ngayo yonke indlela, bafuna ukuziphatha bona. Ingakulula ukuthi uze ngomunye umuntu, noma athi usekutshelile ukuthi u-wrong nawe wabona ukuthi u-wrong suwedwa, still awuvumi, ngeke uvume uwamukele ukuthi u-wrong. Amakhosi are stubborn people, labantu aba-stubborn, ukuthi unenkani edlulele, akavumi noma ungamtshela into eright, umnika umbono kule nto le enisuke nibonisana ngayo, ngeke ayivumi ngoba iqhamuka kuwena. Uzofuna ukuyenza ngendlela yakhe, yebo iplani lakho uzolifaka kodwa uzoyiguqula le plan leli azalenze ngendlela le efuna uyena. Ngoba amakhosi awafuni ukuthi kube khona i-idea ozoyibeka wena bese ahamba nge-idea yakho, ngeke kwenzeke lokho. Uzohamba nge-idea yakho, uzobeka amaphuzu akho wena, umthetho ucabanga kanje kanje, phelile. Uyokuthatha yena afaka ama-flowers yakhe, akushuna ngendlela yakho, ufuna kube inhlezi ngendlela yakhe. And amakhosi lengane embethe amakhosi, it's all about them. Mawumbathe amakhosi, it's all about you. Awufuni ukuzwa ngomunye umuntu ukuthi zishabi kanjani, no, it's all about you. Bahlezi bekhuluma ngabo because bayazazi bawubani, abafuni nje abayingeni indaba yomuntu, abanandaba nje. So those are the types ama-signs omuntu ombethwe amakhosi. So omunye umuntu may not know ukuthi what is really this. So omunye umuntu ngempela will get like confused ukuthi kanti yini le ngiphethe. So you have to know ukuthi makuvela ama-signs lawa shuthi wena umuntu onobukhosi bakini, and kuyadependa lo bukhosi bakini bume kanjani ngoba ibukhosi abufani. Now let me go on this path. Amakhosi lawa isikhathi esiningi uthi yebo angibathile kodwa manje inkinga ukuthi why pho impilo yakhe istili samile but amakhosi ayacommunicate nawo. Now let us go to the dreams now. Amakhosi mawukuthi bahlezi befika kuwena bekhombisa ngelwane, bekhuluma nawe through ilwane. Secondly, bekhuluma nawe through ama-presidents noma abantu abadumile, ama-celebrities, noma bakhuluma ngawe nabantu abavelele, ngizoyibeka kanjalo. So mawukuthi lo muntu loyo ovashelwa abantu abavelele, ama-celebrities noma ama-presidents, bekhulume nawe, ubone nangu mhlawumbe uRamaphosa ukhuluma nami, noma uJacob Zuma ukhuluma nami, labantu nje abavelele, nalaba nama-musicians, baningi nje abantu abadumile kodwa, and abavezi noma ubani, abantu abadume ngempela. So uzovele khuluma nawe ekutshela something, that's where uzokwazi ukuthi amakhosi akho ame kanjani, adingani. Lo muntu uzokhuluma ngawo, ngenza umzekelo, mina kwafika enye inkosi la kodwa ngeke ngichaze ukuthi ubani, kodwa umuntu ovele naye wafika wangitshela wathi izinto zakho ngabe zivuliwe, into ebambile nansi, kodwa wangikhombisa wathi nake ngikuphethe, ngiphathele lokhu, ngihamba nosibanibani. Wabaveza abanye ngoba bebawu-3, ngiyabona ukuthi awulabantu lo ngihlezi babona nje lapha ku-TV, uhamba bebawu-3, wesi-4 yena wathi izinto zakhe azilungi nje, nako ukubambile, mina ngikuphethe izinto zakho nazi but kubanjwe yilokhu. Then la ngabona ukuthi okay, into zami zibanjwe yilokhu, okusho ukuthi bayangibusisa. So that is why I'm telling you guys ukuthi
look out kulamaphupho eni ukuthi makufika lo president noma lo umuntu odumile ufika thini kuwena, because that's where amakhosi ezokukhombisa ukuthi andawonaphi nawe. So mina bengikhombisa ukuthi nake sikuphathele kona ngoba mabefika lana ngeke ngisho ukuthi ngeke ngihlahlubela ukuthi babephetheni, but konke ababeyiphethe bengipha yona babengamkelisa kahle kungasifi futhi okokuqala ngoba sokwaningi. So amakhosi indle abaveza abayeki ukuziveza kuwena, bazobuya bavele ngelwane ukhuluma nesilwane mhlawumbe okuyinyongo. Omunye ugogo wathi ngeke ufika inyoka kumina yakhuluma nami yangitshetha ngihambe ngendaweni ethize kanje kanje, ukhuluma inyoka. Umbuzo uthi inyoka ikwazi ukukhuluma njengomuntu yini? Ikhuluma ngenhliziyo yakhe, but you can communicate nayo uze ukuthi ithini. Amakhosi lawo lamakhosi amakhulu niyayizwa ngane zethongo. So ngifuna ukuthi uzazi mawumbetha imimoya yamakhosi ukuthi now umephi nawo, and then what to do now, because ngenzeka ukuthi amakhosi akhe awavusiwe. Ngoba ngithi ngizokhipha lo topic leya mhlanje ukuthi amakhosi mabe ukuthi there's no movement yawo but bayafika, but i-movement ayikho, noma kuthiwa bayafika bayakhuluma izinto baziletha izinto azifiki kuwena. Kanjani-ke mkhulu? Bawufika bekuphi izinto noma bekukhombisa izinto bekufika njalo ngamaphupho kuleso stage befika njalo, and then suddenly abasafiki, suddenly izinto abazilethayo azifinyelela afiki kuwena, because vele uma bekuphi into ufuneka iphinde ivele loo nto ivele ngokuthi iphumelele kuwena, then uzonazi ukuthi amakhosi akho usha-activated akwazi ukufika wena kunezi izinto. Uma engakwazi ukunezi izinto amakhosi akho sekumele aphakanyiswe, right? Amakhosi uyaphakamisa khona ukuhamba noma iy'mpande zokuphamisa amakhosi la usuwavusa khona. Why kuwavusa manje amakhosi? Amakhosi khumbula phela siwavusa ngenxa yokuthi njengoba amakhosi ayelwa izimpi, niyangizwa yini? Ma kunjengoba belizwa impi beyamakhosi belwa izimpi zoshaka nosenza ngakhona ngalesa sikhathi, ngoba yilo makhosi engikhuluma ngawo, hhayi amakhosi la ayizona, amakhosi asemandulo. Njengoba belizimpi ukuthi bakhathazwe izimpi, sekumele manje ubathole ukuhamba labo la ubaphamisa khona ukuthi abasumi baphakame bekwazi ukuzokubuya impilo engcono, ngoba vele kuwumsebenzi wabo njengoba besuke bengibathe ngalo moya. Umoya osuke ulindile loyo osiphiwa wona, osiphiwa ubaba mkhulu ukuthi cha nawo umoya omuhle ngala ukuthi ushintshe impilo, ngoba vele amakhosi awahlupheki. Amakhosi nje awumcebo nje isidalo zawo awahlupheki, aney'baya babe ney'baya obaba mkhulu nokhokho. Yizona lezi abaya lezi ufuneke uzilungise phezu kwempilo yakho in order ukuthi uthole yonke into ofuna uyithola. So amakhosi kufanele uwaphakamise, kubalulekile. Zikhona iy'mpande nokuhamba lakhona ukubaphakamisa, and uma ubaphakamisa kusuke sekujulile ngoba khona ukudla ongakudla isidalwa, awukwazi futhi ukulala embhedeni usleep on the floor. Mase kuvuswa amakhosi ngeke ngichaze ukuthi avuswa kanjani ngoba phela kuwumsamo sekhaya uhlangani naloko wena uzolashwa mamele ulashwe noma la uzolashwa khona, but kubalulekile ukuthi ngelinye ilanga uwavusa amakhosi akini, lokho kuzokwazi ukukusiza. So uma wavusa amakhosi ey'ngane zedlozi baye bafike kuwena njengami nje mina bafika ngathi ngibadlela ukuhamba labo lokubavusa bafika. Mabefika ngabona bevuka phansi ngoba phela babephansi abantu bebhuquza phansi, mangithi ngibona bayathintitha bayavuka bayathintitha, ngimnawo labantu bebelele kuphi uyayibona nje into ejulile ngoba beyithintitha ngathi bangcolile. Kanti mangibadlela ukuhamba labo bavuka bayathintitha, ngibona mabeyithintitha kusuka inhlabathi ney'ntuli, mina kwenze njani-ke la? So I didn't know ukuthi abantu abadala amakhosi asekhaya asothulini, njengoba bekhombisa sisothulini sibambekile. When I ate ukuhamba labo they started like bangikhombisa, they started ukunginikeza izinto bathi nayo sikuphathele kona. Niyangizwa ngane zethongo? Ya kubalulekile ngane zomsamo ukuthi uye kumuntu o-right ozokwazi ukwenzela kahle amakhosi akini, ukwazi ukuthi uphumelele. Ngoba vele la amanye la ezinye imoya nayo ufanele ukuthi uyilungise, but amakhosi abalulekile nawo ngendlela yawo. Ngizokhiphela enye iklasi ngane zethongo ngoba amakhosi spirit ozoba u-part 3 ngizokhipha ngoba kuningi okusala ngemuva. Ya ngicela ngibezelele ngane zomsamo, mkhulu uyathokoza kunina. Akwande amakhosi amakhulu.